Nangu umkhwenyana wakho. Qala uzithele ngamanzi. Yabona ngazi uzitheleni ngamanzi. Why nizithela ngamanzi? Why nizithela ngamanzi? Kwenzakalani? So why nizithela ngamanzi? Wena mthando why nizithela ngamanzi? Gogo. Napho nangu umkhwenyana wakho nomntwana wakho. Gogo khuluma nawo. Mina Thembinkosi ungaseza lapha wena uye esikolweni mangithenza into enje uyenze. Njengaphambilini mawufika lapha uyenze. Uthe banihlale nalo Thembinkosi wakho zangisenza next. Umsebenzi wakho uThembinkosi lona. And wena usitshela ukuthi Thembinkosi sewidbank yakhumbula? Uthe akazange. Asiye mtshele. Lo muntu. Mtshele ukuthi awusafuni nokumbona mtshele. Hey, mtshele emehlweni ngisho mtshele. Thembinkosi phendula uyazi moya ngwayi. Mtshele uthini? Sitekuca. Uthini? Okay, ngiyakuzwa. Uyamuzwa? Uthini? Khuluma. Uthini? Nami ngisafuna ukuphila ngibona. Awusaphinde ufuna ukumbona. Uyokustotshwa yini? Yokustotshwa yini ngoba uhlulekile ugogo wakhoelela athi ngicela ukuthi ungalokho ubhizi ubuya la kwami. Ulala ngapha umthuka ngendlela umthuka ngakhona. Umbiza nangelihlo liwani. Angisho and ungalingi ufuna ukuzidefenda wena. Angisho. Thembinkosi wayo esikolweni. Then mfowethu bathi uniqothile wena khona la usise khona. Ngitsho baniqothile khona lapha. Benenza umakhithi asiphekana. Uthi uthi nibalekela la ngicale ngithathi wena bakuthe uzokusoroga ugogo ngitsho. Awusasoroga ugogo sosoroga nangu. Nangu. Wabona mfana lo lele embedeni. Wathi usoroga uThembinkosi owami. Angeke akhamba ukuthatha umntwana esikolweni lo. Gogo. Ufuna mina ngiyokuthatha umntwana esikolweni ngimbese ngimhlambise ngimnandisa umntwana esikolweni. Kulalele ke gogo. Lo sikhamba naye lo. Umrazinyana lo angeke asahlala la ekhaya. Ngasitsho ayikho into ohelebha ngayo. Kose ukuhlala le nabanye abantwana bale campini. Sinabantwana esibavalele ecampini abafana njengayo. Lo sokubona iplan ukuthi uye esikolweni mara lo angitsho akasafuna ukuhlala la gogo na. Awusoroga ugogo ngitsho. Sifuna ukukumonithara sikhombise bonyana ukuthi thina sizokukhombisa into right kose uyenze. Sifuna ukuhelebha ukuthi ubuyele esikolweni. Grade 8. Kade lapha ePrince la. Nje ucabanga akasafuna ukubuyela ePrince yena sengimfunela isikolo imali transport ikhipha ngibani? Ukhama ngenyawo yokude kangaka ukhona ukuhlangana nomuntu wakho ukhona uthola ichance. Why usuke la esikolweni eseduze? Khuluma. Gogo. Ngona namhlanje gogo ngiyaxolisa. Ngezwe phela ukubone la. Esaplief. Thembinkosi kade ngikulaphela. Lapho ngiyathembisa gogo ngezwe phela ukubone. Ngeke ngoba bathi uphatha imese angeke ubuye uzokusahlela ugogo ngomese umhlabe ngomese. Ngoba bathi ugogo nakakukhuzeka nengikhulu. Esikolweni lo muntu. Akasaya esikolweni. Ukhamba stop abantwana amantombazana batsho lo mntwana ukuthi yazi yabamotsha. Ubakhipha esikolweni lo. Mina ngatshelwa ngiprincipal ubakhipha wathi umntwana wakho soka ahlala nalo mfana angeke aye esikolweni ene kwaba njalo. Nangu umuntu ongaye esikolweni. Yeah, nangu ukuthi umuhle kangangani lokho ufisa ufuna uzimotsha ngabasana. Thina manje nje wena sifuna. Asiye xolisa ugogo wena mfana. Gogo. Ngiyaxolisa gogo. Ngiyokho engakwenza wona gogo. Nini ngikulaphela. Ngiyathembisa ngalokho gogo ngeke ngisaphinde. Ngeke saphinde gogo. Kugcina namhlanje. Ngise namapolisa wena hayi yangena uyingwenya uzokulala la. Uzokulala la gogo. Wena sikhamba nawo kose bakupakela impahla. Sisho usafuna ukufunda la. No, awufuni isikolo. Wena sikulisi. Angisho nje usenza isidlayela. Nokugcina uthoma wasitshela amanga number 1. Sikubuze a simple thing. Sikubuze into simple. Abantazana abafana nabo bale ehlathini base campini yethu le sibavalele. Uyakwazi lokho? Sibavalele camp. Ngenxa ukuthi vele bahlupha bafuna ukuthi baye esikolweni basuke from a campini babuye bavalelwe ngale. Sikhombisa ukuthi sokudiscipline very serious. Xolisa ugogo. Gogo ngiyaxolisa. Izinto bengizenza ukudingela ngingalali. Ane owangizayo ngazi ukuthi uzangenza imveli. Ngiyaxolisa gogo. Gogo, asifonele umama wakhe. Uthi akawazi amafoni, uqinisile akawazi amafoni namba kamama wakhe. Akawazi amafoni namba kamama wakhe. Athi uyawazi. Angikwazi ngehloko. Eta ngifundise ukuthi ukwazi kangangani. Ukusekhenga. Wena khama ngaphandle. Khambele ngaphandle. Nathi ubuye la uzokusahlela ugogo ngitsho bathi ujwayele ukukhomba abantu ngemese.
Angitsho. Ngiyacela Wathi phela asitshela inkokho sitshela abantu abaningi ngawe wena msana. Ngithi nje ngiyagculisa gogo ukuthi angeke Noma usabuya ngapha. No more. Okay, asikhambe. Phuma. Uza kumonitora ngale ngaphandle. Gogo. Ngicela ngixolele gogo. Anything Nkosi esikoleni. Uyaziphoqa uyazi. Nkosi esikolweni mfana. Why ugijima namantombazana so? Why ugijima nomntwana so? La sinagijima gibele and then unelo mntwana lwathisa impahla zalo mntwana ngoba ugijima nalo mntwana niyabaleka. Usufuna umntwana wakhe wena ubaleka naye. Asalathisa impahla zale ntombazana. Bakabuza. La ngiyari gogo bengekho mina. Wagijima naye wabaleka naye wena. Bengisemapila ngeke. Wangifonela unje. Bengisemapila. Lapha. Kubisi umfundisi azokufonela. Azokuthatha ifoni yakho. Ngiyafona. Nangu. Oh, sawubona mama. Kunjani gogo? Mama. Oh, sengithi gogo. Kunjani? Siyaphila. Ukhuluma noPhili ku-Identical Force. Nginomntwana wakho nomkhwenyana wakho la ekhaya. Yeah, sinabo la endlini kagogo. Uyangizwa? So nomkhwenyana amalanga la msinyana so. Nangu Uyamazi naye. uyamazi umkhwenyana wakho uthi zongibani igama lakho. Uthe Mkosi umkhwenyana wakho. Ngizakabumazi yena wamazi. Uyamazi? Uma uthethe umkhwenyana wamfaka endlini. Khani ma wena uthethe umkhwenyana namfaka la endlini. Ngithi bangena lapha endlini. So uvumele khona lokho. Oh. Uzokwenzani? Abantu Ukhuluma njani manje? ubiza abantu athi ngisizeni. Nakho-ke. Sizokukhalima abantwana wena mama. Angizwa? Ukwenzani? Yeah. Yeah. So wena ugogo nakalila so athi umntwana wakho lethu umsana lana uthi ugogo kwenzela amaphutha amanenkulu. Yeah. Uright wena mama mara kahle uright mentally nje. Angiboni ukuthi into ozikhulumako lezo make sense. You cannot talk like that as a mother. Umama akakhuluma into ezinjengalezo. You are trying ukuthi ugogo uyalila uthi ugogo kade aletha abantu enzani. So you prefer that ukuthi singathi uphele time. Hayi mama lo ukhuluma njani? Uthi ugogo nguye ovumela yonke le nyakanyaka. Bathi wena nguwe olethele umkhwenyana lo. Hayi. Umgogo wakuletha la. So wena utshela umama wakho ukuthi ugogo ulethe ukuvumela ukuthi uhlale naye. Why atsho kanjalo? Why angathatha umntwana wakhe gogo ahlale naye? Ngoba akakusorohi musu umama lo uyamuza into azikhuluma kwazi make sense. Mama lo ufuna ukukholwa nomama. Sophia, mama ngithuma utshwala ebusuku and uthi ngikhambe ngiyokulanda imali emadodeni akhe ukuthi ngiyothenga utshwala. Amadoda akhe masikhuluma ngamadoda sikhuluma ngabantu abayingaki? Like mhlawumbe vana ngithume elokanjini eBrazzaville. Mjoko kuneBrazzaville. Yini indawo umama wakho lahlela khona? Iphelani baba. Umshongo wami lena. Emkhukhwini umshongo mkhukhu. Yeah. Uhlala lapha emkhukhwini. Emkhukhwini. Uhlala sela everyday. Uyasela. So wena bofunda isikolo ule. Manje bangiletha ngapha. Ulethe ngibani? Mama. Mama wakho. Wathi uzokuhlala nogogo. Umzwile nje uthini? Uthi batsho nguwe
uma ugogo akuvumeleke ukuthi ube ne-boyfriend, basho ugogo wena akusikuthongo. Umzulu mama kuthini? So the reason yakho ukuthi ungahlali nomama akho ukuthi usaba ukuthi ukuthume emadodeni ebusuku phela Yeah. nani okhunye. Nokuthi uthi mina mhlawumbe ngithi ulele nini lo nomalume bese mina kumele ngilale nawo. Ulale nabo nakalala nomalume embhedeni oyi-1. Nomntwana lomncane This is not good. Mara mhlawumbe uzangiza lapha ngithi bangifonela bathi nangu uDebs wawurejiwe. Ngathi urejiwa njani umntwana omncane kangaka? Ngubani umntwana orejiwe? Watsho lo mhlawumbe azangiza la. Ngubani warejiwe? Akahamba ngawungithatha le. Ngubani warejiwe? awa like kube nelokha nje Mhlawumbe kuzathiwa urejiwe. kunomsana omunye bekahlala Enisdolo. next door so And inisdolo le la umama uhlala nenisdolo kwami. And then unomzukulwana wakhe. Yeah. Banomzukulwana wakhe nje umzukulwana lokuthi uthi waba naye lo angazi benzani bababhizi ngekamareni nami. Antsho mina ngila. Umzukulwana kabani? Umzukulwana kalo baba uhlala nalo. Nalo mama. Bese laba bayithu bahlangana nomzukulu lo. Yeah. Bese babahensa khona lapho. Yeah. Okay. Babathuma utshwala, bathumela utshwala. Badrop ibhodlelo lo bangena ngekamareni yami. Yakhona le mkhukhwini. Yeah, imkhukhwini. Girl, ngikhuze. Mina ngilanga leso sikhathi. Ngikhuze. Yabona nje into ebalulekile esikole. Yabona sikunikeza i-chance last chance. Cela ukuthi uconcentrate esikolweni. Sizokubuya sokuchecka uqala incwadi zakho, yezo. Uye esikolweni uphume 8 ebasaneni. Uyabona ufuna grade 8. Grade 8 ufika nini ku grade 10. Ekugcineni I know ukuthi what you just went through and then nangendlela ochaza ngakhona. I believe that ukuthi intelligent ebekhona hlangana kobazali. So then sorry ugogo ne. Uhlala nogogo uphume 8 kulo mama akho ngisho. Umzwile ukuthi angeke kwakhela ngisho. Yeah. Sizokumonitora ngisho. Gogo asikhambi nayo intwana lo. Cela ukuthi akusoroka ngisho. Siyakuchiya ngisho. Uyasithembisa ukuthi uzosiphatha kahle. Uzomsoroka ugogo. Sizokwenza isiqiniseko sokuthi umama akho siyamfonela sidile naye sibone ukuthi kahle kahle uthini. Ugogo akukhulisela umntwana akhuluma amagama anje ngalapha. No. Ngibadome from phasi ukhona ubhutakhe mude ungangayi nani. Yeah. Mude. Ngifundisa abantwana laba. Wena mfana. Basebancane. Angisho ucedile ngento zokho ubozenza. Asafuna ukuthi usithathe umntwana lo ngisho. Uyasithembisa ngisho. Uxolisile nakugoga ngisho sekuzwile ukuthi uxolisile. So asikazokuzwa ngabantu abanye bazositshela from kule ndawo ukuthi bakubonile ubuyile niyahlupha nhlukumeza igoga ngisho. I believe that I singapho. Wakho kumele ukulungisa umistake. Asakhuluma sobhuti. Ngithi kumele uyicolisa kuyo. Lithama kunomngcwabo le endlini. Ngacolisa ukuthi lithama kunomama amazi. Suyibhengu somama. Okay. Yeah, ushap siyakuchiya. Yabona ukuthi nje siyakuchiya. Phela besiko sikupakise gogo sikhambe naye. Anokhona kumakugolo la ekhaya. Angisho ngumntazana. Uyakhamba emzini omnye ngapha ngakwamthina ngazibenze kahle. Anokhona phela amagogo.